Me ma obi bi akwaba e de by emergency Ghana TV so enne the story ayen saka e wo fidem ha say no me do fo uti omu nsem a ememe bi eye bi ankasa esanse story aba be ka yen sa e wo Lawson no ye ma menum asem o mo de by ne se bema ama omu mienu no nsem e koso e wo omo afa eni nti no omo de aba be dan yen se ye mo omo na bibia entimi entodi enti yensem ne be kone akwakohwe video no abaye ba na di bibia atwa so yenko ne nkohwe video subscribe na like na fa comment so ebe a comment section as yenko ne nkohwe video no emasia machi enna kasa kese kakra mame mahode mra machi na mpom te say erade adom me hoye Safia bibia boko me pa cho eye boko ba enye boko sa Odi ya boko se ozi kasa edi ya boko enti mi ma nsore nko mo mie gate no ma na me na bonko Safia boko pa anopa ye de ye wo ha ya e na wo ba ye e de na enya boko ye ni nti wo si ye nyina ye moa ne yemfa nto yie pa cho de nti a me se enya boko ne se me ne abrantie bi netie me fa nse mi kuna anu ebusuafo ne maame side obi anim me ne papa mu nyina ne wofa mu nyina anim me ene na me so ene oba akochi se nyame a ka wonim kochi enti me ne wo ho eti wo ho na metiti ne hu ena me amedi mani ko hu ye na ensu oto na medi me share raincoat ekogina maame ya abobo ano na me hu se me kunu na pie afiri wo eba enti me ne me kunu ne ko pa ena me de minim se watwa sokora ka bibia to din nti masha ade na ekoso etoso eti na ye bekwa yi na ye Sunday bi mi kunu no oni ma no oni papa ne na na ewu na ne ye bekọ sehwi sika ne asa akoye yi no eti ya one Sunday bi na mi kunu na abo no ofre me se me mefa na me se me nsoma wo se kono monsa na me meto no saa de no me obi a me kwa asori pa saa ne o ma ne mani nye ho to obaye e no to ne bag ma me na ye side bag to bag ne ma 96 e na me je de ko to ti me nim so odi mechi se na waka abonten ye phone call se ai me na wachi me condemn no ma ba me yele che me nsi wunche bi etimi hu se nipa na ye ne de odi aye no e ye ahye boy no e na me ko busan se na by this time o meda when na echu condemn a wani abele a oda so ye phone call e na me de me chia me ho to ti me chia me ho to o use phones too Lawsonfm 96.3 ne phone we na me say na me no use phone me why a ono no brand me iPhone nti say iPhone na en support WhatsApp nti me ankasa me koto phone ni bi ti me transfer me numbers na gusu de mu yan se boy na wa hwema so mienu me meyi ni sika na me say na wo ne metena e mawi awoda me ni awoda nti e ba ne say na wo ye se mawi awusika na me kai se oye call na me fa ne phone na me yi number no ono an boy na number e phone so e na me de free na me free na me chia ye good evening na nipa na jesu na me say na den na obi aba wo nchen na umpe no na wutwi ni condemn no wawie ni sika na me yile one metie me no wo bebo me e na nipa kro no ye echew na me ye fast bobo number ni gu me phone so na me free na me say sign voice na me say maame ade na obi aba wo nchen na wafa ni sika na wo bebo wo ba one ne tie na oba na yede abodu Lawsonfm nipa no so reply me say odi ni sika e koma na wo be say na ade na oyi na me de me twa so say me nimsenya me na me fai eti wo kan say nipa nanse obese ma de na obefaaye no boy ne ti e na osa beje phone no pie ko e wana e na okọ e na so okoda hin minim e twa so ti e kwa yi enum ho no me phone no ko block e ma fa charge anso anko nti na me use phone ne de frame me ma wo fie e na ko obi bai nti de wa no wa sia save number na me se modey enfre line bi no wo yele na me de me katse call no na me block number no e na more than be sending messages audio so attend na me be reply na me se me ni obi o ba me ko hwe deep no na ye ma me ye oti he
na me say mami me ne bed ya edi agro eti obi be ya sa akra na ye wa Lawson na me ka tell say FM. me dey atem ne awudi mi nyina me nni ubi because wo betimi awo me enti me nni ubi enie ai tani aboa tani jimifo wo ya me bodua me flantoa wo ya krom ha wo nkwa ha na wo ya oyefo ye wa wo so be ba abra me fie wo na be ba beto me na se wo be kɔ na hogo no so a na me se sa mankasa ti me ba ye na me kɔ ka kire boy no e wo fam na omo se twa so iti yesi na me kra ka me ye audio ma say boy no kra wa ka no kre wo se sika 6 million e na wo de dada no no odi wo tobo ade anchen ni nyina audio no wo me phone ne so bona egitum ese eye no kre na ye bibi sentiment function e ho na boy ne sa afra wo se me se me kwa akobo mu dua mi wan so na to mi mu dua 6.3 wo na sorry a wo di dua ba otata me ni nyina makama no atu na no nkode kire it was second day December ye bronya ye na anu ye di before this month na ye be di red December mo no November nim na ya mama birthday me can be say cake no man so mu anyi cake na amofa mu o onse nipa de be ma wo no oba te na wo ya ade asie na dakoro utu bechi enti boy ni pie na me so me pie na ne yem hye na ade ne hye wo pem wo ma enti mi anka ma say ade no ka me sa be fa be bia me fa aye ka me fa ho nim wa be ka kire maami ese mi hye me ma ji cake na bo weti aso enti cake ye eti aso na wo be peja de koye maami ne ba eni mi kunu di mi mpamro mi hu nyina moja mi di ko brofo du station ana mo sa say eye maami be mi bodi no mo se moda biem e wona si ade ni say me fa case ni nko pechi me case we dey aware for us e na me ame betena say na me say we kra me so kra ye nkwase say mu sizi me fon kra o nete won o sizi me fon esese ma me twia cake ni ka on fa ma me so be jimi hu di se me nse ade ni fe how come say me metwia sika ma na me nye fon nti me bra bi na di akire ana me call boy ni efie e kwa ka kire ne papa ba ko na ne papa ba ko no ka kire ne say wa meje phone na ma me o ma ne nye adwuma wa ni 96.3 ena yam say ofre ma mi ti me ne me bla call ye ena ma me ne chese kasa nche kire mu beble o ma mi ntie on tie me side the boy ne kan no waje adi nipa wo so wonni ni hwe ye so nipa ne be da wo e sole wo so service wo to wo okunu enye ba akonya mienu suan eti me sha ade na ekoso na me decide say me nka ho asemu biem makama no atum erade na anko me konye de emma me because me ye ho na me free esire mu aba e na wo hia me wo so ye ajanka wuni maame wuni papa obeka wa asem na me ne wotena ka me kwa me nye ma adwe say ka me ne be ma be sa atena na me ne wotena ai mikuta ankwala mienu ekina nko wa be kuma to atwene na hwan ya hwe me ma wo sori a wodi dua ba otata me na me kasa ye mu nyina ne say san me kunu no na se be ma nya yi e na ofre me say me enko Lawson FM yenimwa ti me no mo koi na me no mo koye yi no ti Sunday boy no kwa nanka me pese obeba be da ba bia me da because my cancer minini ni shi ye because of maami wenti me ne wonte ne bonni wodi maami na ti maami no so odi tum se o be ma won ne tie so still also me die na no ope na me sesa de a me e kina wo kote yare na de be ye me ana me cancer e na boy ni huru mi se maami ne say baby a me tie no wo prot e da ho no na me say eh eno na wo de me nyame no kura mi di boy na ta me say waji mi o what I prot no de da wo eni you mate na wo free ba area ho na wo ba me nchen no wa hu se plot to be dawo ti e free ye ne ba ye me chikosua ye indum iti me ne me ma ne ko ba bia me container ne wo me ko yes to esi wo me no aduane ne kokwan si ya me dru fie ntem it was somewhere Lawson FM enyumre amajo enyumre no si ye refie no me ba no first one ne ti ade ni
na me say sense no na second one ko tie na me saw front porch na me say obi na abebo dua na mo tie mo say de bia me ka che mo se mo na mo hwe fam eti me ka asa na me fa phone na me frɛ boy no na me say pa ye be fie ye pie se ni eni ya be hu se ni unsen ka de hye ho anka be ya ka na me say pa ye be fie no kosua eni obi abebubo nkosua egu efie honom na nipa na hwiri fence wo eti mi de minim ni pakoro ansa na mi kunu ni be yi atom say eni ye maami to the extent say if he say oni maame ne chimpene nyina maame we musa amasimfiri ni woda enso wada no maame ni busa ono na me masifiri ni wo say mafle na na it was say na adi mu na no kraka chen say mi twa de no ento me phone so na enye evidence no me say ampa because maame we na ni mi wo issue kochi wo me ka bibia say mo be phone line atomo a me ne maame mi no mo be hu nsem a ye beka ena me say sa ena me say ampa because they be odidua etata ena be say ono na be sa ade ena wo say ofre no ebusa no wo say obusa maame na maame na kate ko no obusa na no akate ko nti ekire no wo say afre me say maame ne say omle fie meda ama ono na ka akire maame ne say oni mpaboa obehye eti ekire na me say afre me kuru na me say wo we wo say me komoda ho na me say pa wajimi o nipa no wo say woni ni hweye eti wo say ko wa koye wo say wo busa no wo say nyo ne bodua onye one bodua na me so me ne wo mo a me de be kwa akodan wo ni ahihye mu ama mo edi ma asem ama me na me kuru be da wo 96.3 na me say me kuru no be ka ho asem a wa nka ho asem nti ade be chi enene 3 days na me de asem ne ba ha me fa me kuru no ho no man wo kura wo da ho me ne boy ne da wo timi frɛ boy ne video call me ne boy na da wo timi bebu pilot twe boy ne de ne pie chata taxi de ne kokotwi jese wasinkete sɛ wo be gi na film nsem meja na ma na afaduabo sa na ne sɛ nti wena me kokoto asenso na me ne nukwamfani nkola na dia ka metwen nkola ka me ko school mu akotwen nkola na mo abedi adanse ti de mete anse nkola na ye sɛ eti ne fiewura ne wo ho na maame ne be hwiri fence wo no me sɛ ne chesa asem na akwa sika kire me no eye nokre ebetimi abase eye maame na ampa because me die mani enwu nti sɛ me de be dan mo a baby anokre de bia ebe ye den ebe pie eti enra dua enra kra enti ofre me busa me sɛ se menya ma asem na me koka me nyini firi me ne mo da no yen ko solve ye issue na me sɛ wa na kasa asem no ena me sɛ nipa me ni ko solve issue no wa dwale a wasa abeda ma wo sɛ ko da ne nkyɛn kyɛ sɛ ma me we kumi a ɛyɛ wo no wa ma na kumi eti me de pam no twa no me wona matsena wa waste me time be sum me na second wo de me ka afenso me de me mponte me na me no funa ni ko de adanse se adwuma me ye ni ko fi ahomache me mponte e kina ko obi akota ma olubufuo mu honom edi me bone ana obi ekumi nti na me de abedan mu nti mon ka ma asem bi ma me aba pasafie onse enkomo no se de wasi a hyehye no no a waka ne nyina kama no eye me so me wonsam ba ko mienu bi me bisa wo afie okunu no o ka kunu waye ho ade onye me ho ade mpena na me ne na echi enti na wo ka se ono na busua nim wo no omu nim wo sasai ode wo kochia wo mo ana se wona ne te wo mpena twen no mu na busua na hu se wona na etwe mpena me mo de odi ka de mi ko sehwi ekochia se me yele a pese o ware mi na ne nso wa amkora nim se me ne tie nti onye me ho ade nti me fa nsa me mpena ne no sahwe woni ne maame ne papa emu hwan na maame ne papa ewu ai na emu hwan na ne nchi efiri sahwe ho no mo be ma no ne oba o maame ne firi ho na o papa ne Lawson FM santase na papa busuan so mo so mo ni mo omo ni me pa na won so wo do na kwa kwache obusuan fo me die o ne me maame kasa on phone nti ye kwa ye adwe say enye ntokwa na enka me ne na koda na ntokwa ni si ye no ena ama mentimi ne na anye de anko oti ono wo be ma no be dia dance kro oti me frɛ me papa eni ni di nkomo woni pa akwasi tena ye mfinhia sey ni
Pacho, me na tena 5 years ni mo eni. O share me 14 February. Me na tena 5 years mo eni. Yes, nyame aduma afi bosumi ba bewura mu kura no. Eye de a yes bosumi fofora ba be ka ho na se afi mu ano no. Na se wo se onya okwan sesei. Pacho, Sika sei, wo so wo de wo ka sei. E ka de wo de me ka bebele. Wo de ma no de ye dai. Adwuma na oye no. Adwuma ben wo ye. Oye electric web. 96.3. Adwuma na oye no ebi wo ho a se oje obi adwuma minim de odi sika na ye. Wo da wa na we aba se waje ma adwuma na ye ma ho meti. Na pesika na metia. Mita kwala me na wo kasa wo de ye adwuma mita no. Me na me ji mita ne bo. E de ma. En kamene ne ntene boni. Ba ma me we abo awura ye ntem. Ti mi so me hu se de meka no ontie. Iti mimi momu die meje mu ama maame no no wafa no wasum me no wafa maame no ya nti wo hwa sai na wo hwa wo de wo ka dodo sei na wo so wo nsum wo no wo sum wo sei almost 8 million na wo kasa me sisia me giri se wo mo tirim na e kan wo mi mo mitirim bisa wo kai be bisa wo se wo da ben me gidi ye den so be bisa nkonte ni na na wo pese onya wo kwan sei so no natena mfie no Imagine so imagine be almost 100 million. Me ba chaw Imagine 100 million. Imagine no 100 million. 100 million dia hibia. And 100 million na katete 100 million. And 100 million. 100 million empem wa ha. Na say 1 billion it is kan o. Safia Ma onkomodie mu na wo kasa maami e na wo so mu a e na temdidie e ya na wo ye ne dan menya ne hye men kasa ntia ne so oba ya wo ti ho ye na nka ma share Lawsonfm 96.3 men kasa ntia maame ne da minim nkomo a be ma ne kɔ hɔ a oni ni di fa me ho me kra mbre bi kra me ne boy ne ko se na asembe na akɔmoda hɔ a wo ka fa me ho Ekofa ba ni na yese kofa ba ni na ne se chese me kofa ko no ko na me ka se maami enfle ni biem na me ba beto eno ne me tan na e hye ni mu so ata wo no nka asem ya obi ankyere wo de na se ne no ene asem ya de o ka bi kyere me ya bi ni de he fi se wo ka asem ya ti obi a wo asem a wo ka kyere no a ebe ye ne ya me bi a de wo kan kra me wo ka kyere me a me ebe ye mesere ntimi nkasa ya nti asem ya na wo ka kyere bi ni 24 December bronya ye atwa mu na anu bronya ye December wo be ka asem ya kyere me na minu nu kra ka me bo ka kyere me se mimi kunu se masekankan me nu mu kankan Mami yotiwe. Ana me se me ka kyere ne se. De ehye ni minimum no wonko ye ne beboa no. Lawsonfm. Na o ka sa kyere mu bisa obi. Mi busa na so on de on kan ahye kyere no na maame na na edi matem. O so on kan na maame na na edi matem. Ana me se senka wan kan ka modern timi ma abonten mi di matem. Enu no kra kyere na me ka se me kwa kwasama wo mo okoda maami we ho no o sa flame onya kokudro flame wo maami we yenim se na wo ka se obekwa kwasama me ne moda na adan na wanko na me waso ndem na mkate ko enti sa asem a wo se o ka kyere wi afiri ho a wan kasem bia wan hia wani wate wanya wo hwe bia wan hia wani wate bi enti recordings na de mine na ye den na sa asem no afiri ho ba ye me ko peke me ko ena Sansem ni fili ne sansem no me ne matiefo nyina ye pese atibie sa bra me ka say Evelyn obi ya Paulina Ando mu nyina wo Facebook obi ya hwe bi enti ye nyina ye tibia ne ye ho adanse ye ada wono asem no oni ho ana ye no nete ye nyina ya antibi fi antibi se wo be yi ye ho adanse ye kura ye ho no de beka enti asem yawo no ebi ne de he o say tani aboa Obaje njanye tisemi tani aboa Obaje njanye tisemi Onu nu flanto ameme ya obekwa anto akobo midua mbetu nu kotwi meme ya mefiri kuro ni mu agya no ena second wo say mikunu de ne ka me metwia ne ka na menji mikunu ara na odi sa na ada odi na kosia wo wa minim on ne kan ye Mama won pe ukunu bi mpa kwesi sento kwade awade bia ware ni bi obaka sento kwade na ware mu obowa ba bia ebi wo
tena se was me na me kuri me hwe wani mu a woda so pepa akwasi ma boy ne de me ni asemu me se maami na abo awura yentem eti ka me percent ka na boy ne wa ha na nka bibia to etwa ne 96.3 ka wo ha nka wo hwe ade na nka wo pe free ne ho ada se ye de ya ne pa akwasi be ya ye mienu no onchu su de ope o ka so ope maami na meja na ma no wasum me no wafa no Auntie mother me pa cho bra wanim kakra ba afidie no ho ma me se de be ya ye bete wo ni ye enye sa wa hwe matiefo ka be ka se ma hyeda e na me mpese o be kasa obapa me pa cho me fra we se ma ankasa fa we bra o Bia hin. de sisi wanim yi Oh, adansi ntia. Se me se ntwa to so ya. Ene duru mre bia. Munya dansi ni bia. Me hu ne se we de. Ebe boa me hu no kra de. mother wo ne pa akwasi atwe mpranfie se ni Me pacho me nya mfie o. Boso me ni. Lawyer. wo ne tena ye boso me se 96.3 enai konsia mother na wo kunu O na eka. na wo nso se Me se kunu. nse yesu wo mo kan wa se nkrofo se na mo nso mo se me ne hwan mother eba ne se Obeye adwuma ma me. Oye wada. pa akwasi no mo na ba so wudi ankasa mother ana se eye de Obi ani me a. eno ana obi adi ni wo na wudi an woni no se ono de ma wo eye de Echire me ka achire. 96.3 oba wa kire me nko me wa kire eno ano no a oba pa akoma mra fem wonse abufuo no eba saa no kwa wasem no wontimi nkyire mu oba ko bia bi ehye ho no wontimi nyimpie nti de akoma no mra boko afi ye nhase eye da na mushi apa akosi Be me dwuma ma me. Me tonsa. Me ye sport nti na oba ho be no monsa. Oba ho ewo mu ana. madam manya na nte se oton omunuro ni nyina nso bi ka ho Oh, ene se ye we ada woro ma sa police fo edi me ho atrentwe 24/7. 24/7 omo ba. Enso na me ton adumone enso na me te he. Obeka. De niema nsem a okeka no nye bi ni we. Enti me tonsa na boy ne ba ho. Ene ma me ni boy no. Ena me hu se oye welder na ma ne ye me so me ye ndomi ne ye ma ne ye me container ye de e ma me e dan ama ye no bogra proof no ne mpoma ne nyina na me de ma Lawsonfm o ka che me se oni phone boy no ena me wo obi obeye wa adwuma no obeye oba ho nti me ne no e be ye free okay yeah enti obekwa ye no ka che me se ni phone asai na me obi na me so na me so me obi o Samsung bi na me de ma no okoye na okoye no na tama wo beko no o ka kire me say o so say o ka kire me say adwuma na o charge ye no nyame anim ni o aboka kakra enti ama nkrofo adwuma bi e na o de so ye me de no enti me mfa bi nyeda enka ne ho o ka me te na se na me ma no ska oji 200 e wo me 2 million e na o de koye no enti me wa ye ni mu na wo ho no mo no me frɛ na busa na sem na wo faae wonim so wo yere me frɛ ne line bi na me se phone no kra wo kasa sɛ no me na me de ma no me ba beto oba beto me na me so ba beto me sɛ na wo ba kra keto akra bitia ka kyɛ sɛ wo mo da me ba wonim na brebre me frɛ ye ni ba na me se bra wo ba beto me so ho ɛno na start a voice no efiri ho me ni problem bia me nhia no ɛna me sɛ I see papa ba cha momra ha ma me na voice na mototo mane mo ho no ye ma ye tiefo ntie bi ba pa koso ono oti we wonso o se me hia na de bia me didua abo na nka mpese me busa ne se efa hin na me hia na me bo ne dua efa hin biem san tokwa ya wo ka se me koto na nim we me koto ma ade o nipa bebre wo ho me to aduane ti me gina aduane ne ho ono so te ne ba bi eton na aduane e ho na o start tutu ni ba obi a wo kunu e na wodi mi kunachi nipa wo ho na se we de na nya voice na moto mane ye ni bia me ne de wonso o se me ba ne ho wo kwan ho bedi na te o kasa ne se mote ne sa eno na me kasa adansefo ye dai e wo ho pa cho gina ho me ba recording about 280. After be 130 be one more course I receive by the side. Remember high. Because of 96.3 ya ba mo mitminda.
the same day I wear better. Yeah, no, I see, yes, more than mammy, we are quite young, Massa. A floors out of phone. Auto. Hello, Safia, F4. Kwasi abate se wo na aka che me se wo ba be ba beto me. Jimmy Fort te se wo. Jimmy. Sa wo nya akukuduro me se wo ba na wa ma ha mesere wo. Na wo yefo ye onso na ba ha. Wo ba na ya aboa wo ho. Fi se wo ma nko emfa wo ho sa anko. Jimmy Fort te se wo. Aboa sa wo ka che me se wo kunu mpna ne me. Enti mi nya wo ne wo mbrofo bi a wa kyero. Krasini Abraham ensua de. Sa ko school bi no ye Jimmy ni. Tani aboa. Me na wo gina ho no mo kan kwasi asem kire me no. Wonim chinwa ne sempa hye so. Wonim de enti a me frɛ wo kuru. Ade na mu san se di enti na amoda frɛ wo. Aboa wate. Me ka kire wo. Me bu mpa se kire nya me de wo baba we dura sondwem. Na wo ba no me hu se wo ye oba. Djuma me di wo no. Kwasi afrɛ me bi ne kan kwasi asem kire me. Wo kunu so me frɛ ne ne e kina ade kika ho. Jimmy Brofu be our choice. His wife. She your ba. Lawsonfm. Wife and she your ba. Jimmy Krasini. Want to Brofu a mentor. Want to mean spell a mentor. A boy. Now what's Safiana men who say why you are doing so was why I just hope it's so good man so so ye. Two kunefo. Two kunu efo. Ukunu twempna hwe ne ye. Na hu se wo e bia mistake bi wo hu ntina ukunu twempna. Enke kan kwase asem mfiti preko pe enke kan kwase asem nkyere me na me matrape to wogimi ade ye be ye hu okuro na me san kan kyere me he ya na me fire aye busamase de me ya na se wonnim me busamase kurase ni jimi me twan aboa wo ye be man so a te se me a mami muaye ne yenhwe aboa Safia aboa me dileti o na mani nti e me ya se mi nya no makeka bi a kyere jimini se nyame ya adom na ya afa na mane frɛ me ana se nyina ye ni nkomo usura frɛ me usura pe o na mane fa frɛ me na keka yi kwasia krasini me ha na mi firi o me ye kromani o aboa jimi forte se o ukunu nim ka wode me aboa betua na ji ukunu ujimi Safia jimini me twa o china do wanim ba do achi ne beko kwasia mpanyin kwasia wo abusia ene ne bi na yekote moda audio ye boy ye woni a ye menia wa na ade ko ye na se da na wo frɛ no na wo fa ne kunu phone no na ode saa audio si mane ede no ne dia o record ma me dia wa delete eye de no nsem ono so ka kire me dia enim mo sam oje na me pese me bisa na wo ti o ka se oni a afa ye nto aso na wo se ukokoshia na okrom o ukokrom be me so so na ukokrom na wo se de won ne kokoshia ho no mo ono se me ba ne ho abonten ne be ai Corona bonten ne ho no oton ade me koton aduane Sunday mate nam aduane fo ne wo ho na ho no frɛ me gina ho no ewo baabi ho no oto nani no krasi ni ba te se wo ba wo kunu na wo ba baji me kunu wo se wo ya hya ho da ebe wo gina na aduane ne ho saa ne baabi ameto aduane ne ben no no dan na ni ohun me se me gina ho no ono eyi ma me se ahya wo ni ba obi a me wo kunu na me di ni kunu achi ho na me so me keka bi kire na me se wo se apro wanum kankan de ehya wo ha no koyi asem na America no nipa wo ho de me ne koye wo ho e me anse me phone na ye ya me frɛ na obeka nipa wo ho no enti me mpese ho no no me hia sa nipa no wo ho no se me na me kokodi na tem apart from no wo no me hia ne he musa ne se hinu me because wo se me di duabo taata ne saa kire se bia ne de wa ba bekan wo ha na wa frɛ sei wo wa sei obeka chebe ma ne sei obeka kansam a minim ho hwe na o Safie wo timi hia o yonko ba ka chen se wo ya hye woni ba menka asha woni ba na wo kan ne sei ma adano one mi madam ba Colombia enene na ti adano Colombia free trek by eno ba no se ni aba ho tese ana me se nyame ado me ho ye bia sa Sunday na entokwa na o kan no na me se nyame ado me ho ye ena o se makonta ho ye na me se Colombia seni na ya asembe na isha wono mo me na me se yo na wakonta de mafaso na one moda chempena
ama ye kwa ye kula ntokwa kwesi ma mother ye audio recording e de man na Olombia sesa wo betimi afọwede ama na mso metimi afọwede recording na ma na me de me forward me de minim say eja e bia one wo be kasa ama enti ase nyina ayede aba ye ntem nti me wo na yem say wo mother wo frɛ me kunu na me kunu no so frɛ me nim say wo gina phone no so na wo say na wo hwan na wakɔ send me ne mother recording na ma no na me kra me pretending say me nye na me say ono mother no munya me na me nton ma de asem abefiri wanu mu aba say me mu mapo me ma ko send recording na ma wo boy Olombia na me say Awurade me yam ahye me Olombia ya wo boy na wo ni mi kunu twe mpena na me de me cancer na me kate ko na me ton we ni na tem no say wo ye instantly na me man ka ashawo ni me ni na wo wan kana so say wo ko ka say wo wo ka me ni mi ma me na ma me to aduane ene brand na o bo ni din no say yin oni ni ba bia wo ni ba bia mo o beje di say brand no say of ane ne ma wo ba onim say me ne nam minim no wo so wo yi ne ma wo ton glasses o ye hwehwe wo say bra from your mama send the mama na mo mfrɛ bra no musa no maka che wo de mo mfrɛ so onimu a o so onimu wo na wo hu sɛ me ne ye free no na opatu be so onimu e started in nsɛm ma no sɛ nye sa mo ma me phone no na me mfrɛ no na won kasa sɛ onimu a wo de don't worry kan wo so onimu ba bia nti wo na ye moda ye sei e na me ne kunu twiri mpa e na wo send ayi man o se da na wo send man no e da na ne phone kra ye dai e sɛ ye enti onim de entia enu achi kra o se ahomache wo ho anu afre no na wo kunu ni kunu aka kire ne se onu e de asama beto no so enu afre na wa ma wo ne se wo onim da onhia wo ba bi ada eye Colombia no very good onim wo na wo hunu na wo petu ne ye dai eye free enti onim ba bi wonim so sa asem wo yere ofre na ahomache e ka kire ne se me no ka se wi adileti okọ boy ne ma ebusuafo okọ ka kire mo se mimi wo kunu na mimi kunu de number aba beja ene ni kunu ni photo se obi a obaba be hu boy ne wo ho no umpra no ana oni ndem na che se ye boy na wo kana se onde ayu ode walimbo sa na efre no onu ena ode na gina ho ama mi kunu enti che se bibi be ye boy ne kura no a na che se mi kunu na aye de pra no sa na wo ka ena me ka che walimbo ni se de safia de wo ye no ode wo beto asemu e de benti na wo no se onim ho hwe onim wo hia na ade ni kunu number se on threat no enka se me ni kunu ne me enti wan twe ne ho amfiri me ho a obe ni bibi enti bra ne number ne ni bibi aye dai e wo ho a wa ye ready so obeka enti da na wo me ba ho anim ho a wo didi matem se tutu ni ba sha wo ni ba wo kunu na wo san ne me kunu twempana no wo ka so adebekọ na so me ma no fa nko na obeye dance na obeba ho e na wo to aduane ni nya ana so me ka chen sa wanu kankan si apro na me ka chen sa wo si apro wanu kankan na asi wo ho na ono apata me bra na apata me na ode me koye na obi atena ne baabi apart from eno ehi na me hia na me kasa ne ho na da be na akokọ hwiri ne wo so sa akokọ bo eno ni asem enu nie asem ne wo no o se me hwiri ne wo na o se be ma ne se ebeye me a enti me kosu ani ni fie minim sa wote ha ti se bia wote area mu ha minim ni gate kala minim ne hwi minim ni fie o minim ne dan o ya sure na me tina me ani o ya sure ma wase bo bei oh dia me kan wase ma se wo fa wo fie anim ene wo kọ onu e wase na me wosoro onu de obeba na me man kwa bibia ho a me mfa ho enti eye tiawa tiawa de he tiawa ne se minim ho hwe ni fie gate minim me nko ho ni hu hia me no ya aka na se me no otwea we nanim se ne esitie kura me hunu dale ne ko te say sa na me tie obi a me hu afiri obi da bi se ne wa ye ne ho atale ehye no me nhia kura me hwe e na me hu se me ne hu nya afiri a me delete wo nipadua afiri ma adwenem na mada wo kunu na wo san na ni kunu akotwe e na wo kan na wo nsu so say e na me se me ni kunu o na e ka se me wo kunu me ni bi ana me nko ni fie wo se wo kunu wo tie wo oh dia me kan won te ma se me se tie wo me ai won tie me enti ani ana maka kira ne se minim hu hie o wonim dia he ho hie minim wo na wo ka se me se minim ni fie o ni gate kura ka kira me se ye green ye bura minim wonim ho hie na ye de na aka kira pa akwasi se ba bia me tie wo plot da ho na me wo plot ho to fo ama na to ana
na want me frɛ bɛɛ ma me say me can't me ba nya wote me can't bɛɛ ma ne sɛ me wɔ plot da hɔ ɛna me ni plot da hɔ me nim ni pakro ne wo ka me de me nim ho hwio me se me nim fie wo se ma ba fie abɛbɔ odua ehuri wɔ abɛbɔ odua sɛ wo wayɛ dɛ wo kura wo kunu samagye me say abɛbɔ odua nyansa bɛ ne wa asɛm wɔ mu na da kwa no osane ni kunu da hɔ na wo fɛ video call wona ka sɛ me ni fɛ video me frɛ da na me ba asɛm yɛ wɔ ka yɛ me ni asɛm a me ka me say mo ma bɛ ma me nkasa obekasa enti na me ka me say enti sa oba ye no ka ye ni yam wan kasa na ye frɛ bɛ ma na me say enti mate wo de na enti me say na ma ba no me say me ni fie video call no so e me nya ni video call me say me nya ni video call so say me nya ni video call mo friend me nya ni video call say what me this killer me to din sakela killer wo wa ha anya wo kru na to din killer wo be ma na to din ka me so ye killer wo hwan so killer say wo ye killer say what me be go gate yi be ma pie tata taxi di ne ko na ba ma no ya no na wo ye dai na wo tu kru nim eye de na otu ma me be gu ani me be pede me ba boy ne ho me ba pa ho na me ba pa ho na me ba obi ani me kra fe na se wo mfie num ni ene ehu enti me so bi nya mfie num ni ehu me nya mfie num ni ehu me nya mfie num no ni ehu me wo di ode me ba wo se ma ba ma fru friends all abegbodu me se me nim fie me nim gate me nim wayi enti na me snap ne ma ayi ni nti wo de be san wo me san me ho tiawa se me nim hu bi minim hu bi pass minim ni yes ana say e sada na wo ka no mi sam me area mu ho a ano de wonim hu bi tu be so be san ho na so one ne wo ho a obeyi be ma ne be ma ne de me wo ko one frɛ me obi ono ba jare na wo ko me one ne nte be ma ne so one ni ho wo ho me se na de na mo frɛ o me frɛ no na wo de no akasa me minim ni se wo si ano no so ono na tie mogyae sana minimu no enti ana wo so no wadada wo wadada eya wo problem eno your problem me say obekasa onyamu o say one wote mogyae enti sana minimu no so aka cha no ofasa mi say one wagyae ani e me ho de ye wo semwa mini problem ho ohwe sa wo kasa wakacho so ne gyae wako fie sa kwakọ hwe pa akwese kwakọ to sister yi so ho da ono a wo so nte ne ho aseme kwakọ fa pa na frɛ me Plan a friend na me into one kasa na me your trofo say you kunu no no pe wa me ne wo ho no mo a me no pa so no o me frɛ o frɛ say me ka wo ne pa akwesi me ni o megu pa akwesi dem a me ne wo oniama de wo ne pa akwesi ne now so obeyi ne niama free ho pa akwesi ne te santase ɛna me no mi enu tie nti wo ne nete me busa wo ne nete wo ne pa akwesi nete me say enya me ne nete me ntena no so sa me se mo frɛ no na de ewom no wonka na bia wo no aka ni o ma ebedi mi ho na me so o mesesa na ni ntena said I na safia na wo say why na wo say o ka se wo twam no wo ka se wo sister yi behuri wo why na wo say school for ankwala no say ntina efiewura no omukura de omunim se fie ne ya media efiewura no wo ho na ma me bi ada nkwa na ati fie ho me ne me mma no ne ye nyina nso ne ye pie sebi wo bi fie na kyena nko nipa ne beti se bibi se ya Sam na nipa na wakopa mami na edua na obetimi de esa ho edua pe ya say pa o say nya wo say bobodua wa sa pepepe sa na me pe no enti die na me fansa me ho me de menim me hu se bia die me ka o se mahwiri ana mabo na de besi asi me se menim ni fie wo ne me ka se me se maami we menim ni fie o me ka so ni get oni ni kunu na ti fie ho ani busaniye wo ne de me ne me ma ne boy na me ne boy ne net wo we nti na me ma ni eyi ni nyama ko bat me nta de me enu me nse bi da so wo boy de mo ka ne so se ni nyina mo record so se boy no kra ne kan ne se wontie ni nsemu ye ada won ka me ni problem me se ye ntie ni ye ne duru ho a me pese ye tie ni ye se ye ono a senyo no edu ayisi me pancho momo me na menya pa kwesi na me ne no enkasa na fe ehunu de asem no eko wanwa se ye frɛ no na nkoso beba na afi de eduru last minute ya wasesa na dwene yi anenti Lawson TV na Lawson radio so enie Afisem ensem de ebobo ba ene de aba beduro na yeguso ya ye twetwe eho enkomoyi se santase kotwi de he ye penukure wo mom na
ha me sure say Pakwasi aba homa no so wono na obe to hye na mayen kama na afei ehye no akwada de da Pakwasi said the why you see a tree there okasa mete papa ma chen call has been hello I know my I want prayer mon kasa mu jeja poti hello Pakwasi yeah me ba cha sort me nka me ba cha mete wonka oh me ba cha Pakwasi wunim Safia Lawson FM 96.3 ai Safia say di wunim no acha minim no me ba cha wunim ni say na me get no long time in a jai that na me get na me twempra e jai ba cha mu jai emfie say ni na me hu na me ko twempra e jai o hene me se mu jai emfie say ni na sem na wuye me ko ye okudo ko ye waye na sinche fe ye na se bai de fi o community ntin obi bo no na ntin wase ana o ha no ha tin sa o tetem me na wuye me ko ye okugu no wani ma so ye ne ko kokun ye e fi o ko ye ba me ma de se me tin ntin bi o ha ma tin sa ma se ko ye case kura to se ge no tetem na me dem sakana anko police sem etimi sa ma je bebe Pakwasi say o ka say obi ha wadwene a on say wa kra kwala ya say wa ha dwene ade poten ben e na Safia say du o ya wo say madam amenka so nim ge no to ho no wo di ge na chia o mu nyina mo bewu ge no o yo bi on kan ko ne life mu on kan ko ne wo di na chia wo nyama no wo me se menkwa me ase we menkwa kwa ne beto obu san di ka je ne say to no wi wo ba ni fi no menkwa kwa ne beto ma ni pa kwa wi wo ba ni fi no na ni pa ko on che Pakwasi me ko me pe me wa se me pe na ho se it's again not to musu we di na chia mo nyina wo bewu no kwa me ka che wo amu di ge na ti ka che ne se me na ma be ku wo no wo se so bu wo ni na ma me wo a che ma de ba wo ne na wa de a che de pa le no me wale no me nya no wa de e be pe wo adwuma me na me pe wo afọ ya twempra wa ja musu ko ma wo bi ma pe no so atwase me ya che wo ko ni ti afọ wa ne se a de bia no me to kwa utine ko sa de bia ko to ko sa bu sa no ade wa du bia na me ko wa di ni ko ko ye de ni pa me si me ni madam ta musu me te na asem na me te na asem mu nyina wo bewu de maka na me pa cho mo minin ni twi ye minim no ba bia minim no Pakwasi mother me ba cho what do you say me ka kire wa kire Safia me ma we Safia ba cho what do you say so on kan me so menka ntimi nka otiwe sa we yi me ya abrewa wanyini pa me ya abrewa nana me amanyini me bani nana enti so wanyini the moment wanya nana no ya abrewa I was say menya Pakwasi bi wo ya abrewa wo so ya maame no na ayashi wani mother me ba ko mother say I won't Pakwasi mo dwena ware ho mo plan ni me adwen mu sada sesi Pakwasi yes me hwese bensa ebesan aka Pakwasi biem na waboa me Pakwasi yeah hello madam wanya mfie sen me dem misari Africa ka manya 32 years aka kakra no wanya 33 years kakra ni nya meka ho no wanya mfie sen nya ti se ma ka ma sai se mu aka no wanya 33 years madam ta na ti ka se mu yen so fa fi ntu agya so sa ti echirim kakra yo mate Pakwasi da be na akoye ho na na yi a ani nti wona Safia koye antokwa na efiri ho na wo so ni najai da be a adi be yesese madam ko be 4 months ni 4 months kwa ba etwem kwa almost 5 months impuni na me so me be da won chen wo yi so ni meja wonya no kwafo hello wonya no kwafo wo Pakwasi no wonya no kwafo se maka cho se won no kredie na won kan wa hwe ya asase wo we da wo kakaka wa hwe ya wunko Pakwasi wo ko da wa asem a wo kan wo ba ha wa asem a wo ahana mbe hunu Pakwasi ahana mu nyina mbe hunu kwa hello ahana mu nyina mbe hunu kwa wase mo da de ne nyoma ba se wode ne nyoma ba ana so do nyoma ba enti se odi watem to so ye tutu ni ba to aka se wase kankan ne nyina wa ka kire wa obi a
Me ni more than this am monitor. Hello. Obebo no. Mimi Jimmy Rudi. Ena mimi ni musumu a mi firi me pacho. Who say what can say? Pakwasi ne bon na mane. Wate wonka pakwasi. Enti mi musa no. Pakwasi. Mami musa no. Pakwasi. Kuma no tum na menye. Pakwasi. Adana me fle wo no. Me ya adwuma o. Me fle o ma ayi Monday na anadwo no. Wan ka ankyere me say. Mami an ene ebe moda ne kasa nyenya wonye. Mi nsuro nipa na okura abesuro no. Na ono kula fle wa busa wo say. Me wa say on hia o. Asema o wo so kan nyina wo nya asem akweda ene hia o. Wo nya asem akweda na hia na asem dedede na obeso odi oto. Wo fle me say mami na chawo aba ofi. Me fiti ana nka say mami na chawo aba ofi. Wo fle me say na ka me pentro. Wo say me say ye do be ye. Mo mami ni madwuma wa say. Me pede me wa me ya adwuma wa ma adwe say me tia tia. Ani sister ba ku bi wo ya fa na ya. Me so ku na ya do be ye. No so ni do be ye. Me ba no no na me chawo bo penifo ase ma say we di ehu. Obi betime chawo ko bi fie. Nti NSS na wa ye de na ma me de me so no kwa na ono kwa no. Ene de o de o frame no. Obi say mother Safia from the Safia frame. It was also frame. The see am na also we dey. O frame aka tell me. NSS de me so no. And I would hear, Madam, the make a tell, no say, who couldn't me na make a say, who do I say, not a call? What I say, I'm going no, I can't tell. What's my mother? No, I can't tell to top our parcel. Now, mother, craft, assembly, fear, one, my walk out your mother say, women, Pabwa, will be shit. Actually, what's our flamia? What's say, I'm a man call. Now, what's here, I know I send you, this be a method. Method, say, I'm a woman, Penamother, ho, and I'm so Jimmy, it's a woman, and I didn't know the Iowa. Who's in a jay? Who's in the entire na quano? It is unattended for modern. Naming assumed you, man, yes, sir. Maybe do a cheat and more people kumi, mammy, Yamma Safia. Pakwasi, now what do you want to say? Oh, true. Me or not be son or back like son, your man. Maybe so say, maybe you, pa. Pakwasi. Hello, madam. Pakwasi, what does say? Say, the other na could do in Fienum. And inti or per se, I'm sorry. Safia was in Fienum and inti Sumuno or Joe 100,000. If I tell you one, no, me say, wow, madam, if you me at them, or woman in the Quaniba, Mayano, what they may say, you know, and yet, the band of which I'm so near music, and I want to come aboard on home. Madam, when you mind come aboard on home? Maybe I thought what Cabeza say, what's a singer? Mrs. Sam, Miss Mikama, my book was there 10,000, a blue 10,000 cry. What, Pakwasi, or no, on Nick Cassam was a cacra about one dear. Oka Jim Crawford Juma, wouldn't to me and yet no way this cano or no babaje, one can't cano, was see Sumuno. So who said, Mother. Na who say mother anyway didn't cheer Sumuno 500,000. I some other buy na mo kan what I say mo dey ba me ho musa dey ko we ho enya asem na mo kan mo say obi agriwo wo say odi na tem say na sikan kan o na pe mo da na ba mo na pa kwasi o si Sumuno me ni e pa che na etu we ni obi ali Sumuno ni obi ali ni we di sika so di sika we di mi so di no e ja asem odi buy na o say mo kan madam mo kan na so biemla na mo fa me inside na me fa de me ni hweye me busu papa kwa ni say menini ni hweye ne mo me busu afọ kwa ni say ba menini ni hweye ne mo won na tata me mo fa mo nyina afre me wo pa ma ne fro o say na mo fa mo so mo ni o ma ne to bia say me mfen kan che say menini ni hweye a menini ni hweye ja so de ba e for ten mo he na mo ka sa asem no na ma me no ho nto no ko so ku ma me ne ma say da bia so ma me na tini kru so me wala o bi so be se ka wa eti mo he na mo ka sa asem no na ma me no ho nto no Pakwasi Nina Cabo and a yaka Pakwasi say Pakwasi was Jainoa and a walk no one or buy a one can't say why and what dear name was one what's not in Fienum dear Aquanimo and it was a Jano Quine Aquaniano any 100,000 now can it to 1 billion Pakwasi and say Assemble now can you share Safia. Papa, I didn't know Miss Rao, baby, I'm tia, Fifi, and into Safia, and our who no, and also a penno, and I'm not Fienum, and was also 1 penny beer more, Madame Jano Quine. Oh, Madame, see me, Tio, I didn't need the Subaru, 18 me at the end. It's no, I'm so tired to know, you know, be up one.
what I say, me kwa no wa ju kwa mutim se me nyuma papa kwa ye de aboa no bebre me ne ho je kwa mutim but no so ni ma me no nsem so de me ma tem no mo kan te ko fa ka ye chi wutu mu ami bebeli wo sa na de na ade ye container ma mo obu mi ji madam hello me ma tem na me kan ono ni shi ka mo hwe so no kwe no so pese o ka no mo hwe no wo de me de ne de fine wo se me de ne ka me sum no iti mo hwe ma me no so no esum no wa asam no enu titiri party kwa no san ba ha ya ya re se me de o ka obiara se obiara ka se o me na tana me na twempran to se sum na e papa kwa ka se o wa ya ade ama wa bo no mo de ama nti sum no o me ka se no kwe na de da ho na enye no kwe no de to so mo ye de dai ai eno so won ye ka ho asem ha eno de ma ni mi eno mu nyina gina ha de wo se oba be sign ho no oba be sign ho na emom mu de no se wagye atumu se obesum no a da ben ene ye hwe sika na ni mo hene de me je kare de me ntu se mesum sa aka no aka de me na de ayi na ka de sum no papa me ntu mu na ntu na me pese me mo ti ase se ono de plan twe no se mi na gya no wo ka se kanti no na bo na but asem na da mo be kan yie die e be se mu sa asem na da mo be kan yie ene hia me pa kwasi ye beka ne yie na se de akoye ne ye behia wo kra e kira bo mode na bra na fe ye nto hie ne yie asem no enya ageta moda no kra nti wanko fie wanko bodua moda nti unko fie wanko bodua enji nti na me de we aba ade na mama mi nsa me enye nti no de me bai wase ma yede makoni fie akohuri wo abodua ai ena me se minim ni fie mo kai mo ya me repeat sa asem na minim ni fie minim ni gate de minim ni se ote area mu ha ba wo bisa me se ni gate ye se ne dan ye den me se me nko ho o se o ka se wunim ni gate me so maji uchim kakra on se wase so ne be ma ne wo dan mu a wo ba be bopunu mu ba be yi ne ko won te ma se be ma ni nti bisa se ma ba ne ho fie da emre kro ne be ma no mu musa no no so ni be ma wo busa no baby kro busa no baby kro ma busa no baby kro enye no ni mi fie ba recording ni mo ka chem se me na ma wa beto me wo fie wo enti does it mean say one man na meto a wo ho a mentimi hwehwe ma wa na me ba mentimi hwehwe ma wo se na menene da be ma ne da ho na ba busa no baby kro woni mi sa snap we kra you see ha achia me aba ha e ba chi wodedua de dua dia menim se obodua e se ya chi wodedua enti wa oboa ho se obodua me ya chi wodedua me se kle ho no mo ne ma me wo se me ba ne fie e be bod e be twen be ma busa no baby kro e na sa mu wiere na muti wei wo so bisa no baby kro wo so bisa no wo fie be na me ba ho be twen be ma e fie be ya yina no e fie be ya me se yina ya fie hobi na wo we tie e na abebu gate tie what did ade no kula hwe me nsa so e na pu palo ko na wo hwe ne ko ye ade atia boy ne ba won sa atade wo se wo ma ne mma wetie won sa wo kasa ye hwe won sa wo kasa ye so won sa wo kasa ye wisa no sa wo se ma ye ni bibi e wo de aye no afede wo se ma ye ni bibi ene e ko no tuwa sa wo huna de ko de na me se meja na enya e wonya ma sa mo wonim wonne nsa wonni pa kwasi asem no enka me ma ha ade ya me ya ne se minim ho hwe minim fie nti wo hu se ene se wa klam wo hu se enye sa fie na wo se me kobo odua na emu me santase na na wo se me ba me be free boy nti ni fie minim ho a se wo gimidi enu nti na me de snap ni kosua na ba no wo se school fo bi fo nya na boko edua no sa na me pe studio ye nsa ye ho na nti ka wo bodua na nka bo ne se sa wo se me huri ni wo nti ka me se nti ka wo bodua me ho se me ma ho no de to me so a na kotwo ni we na be free wa aye se yi wo gu menu asesa saa de no kra wo ka no mansi mankosa area mu hompo mankosa abro no so manko kra no wakasa bi kra obi kra hu sunsun ho e ti na me mi kra ayi no wonim saa de na incident ni si ya boy ne frame me kwa me ka se any asem hie o ba boy ni ba wo ho afi wo pretend wo ka che boy ni se wo ya leda wo wati me se me ya leda wo na me ya leda wo hwe asem no wo ji se ma ba ofi abebo odua me se mate enye problem na mom me san me ho me de me san me ho me se me ma wo fi me se san mo no oba bo ne se me se me ma ne ho e no de to so ku menu asese ma ba ne fi abem na nte saa o ba ye ni ho adanse o sese dua ba no o ba ye ni ho adanse o e wo kwan be so sa me wo su san ho na me kasa semba enyi ye danse o me ma munyi mu adanse e wo kwan be so na se dua ba de ya e benya obi okay me yi wa danse unyi ya danse de me yi mu adanse e chere se mo na mo frɛ me ha e na mbe san me ho ha ya nkasa fa we bra ya na se de me yi ma no sese
Unsa me ke kra ya unhwiri wo unsa ugusu say me bisa unsa ya pani ya pani ya bisa say ya mpa na unhwiri wo na obi kita tu obeka sa kro wo de ni tayi wo na hwan ne hu me ne dance ni ho na me bebo dua sa wa ya me dai wo mebo dua se metimi agi wukuna me samba ofia bebo dua se mebo dua no kura se nye kura na wo ye se na metimi abodua no a me ba fie ho bodua se ko fie kita unyini se ya no a hey eni ya no a me no akosua amfa ma ha me hwiri wo la bebo dua asem wo hu asem na nya asem keto na ode to me so sa no enti asem me ma no hu se next time wo hu asem a wonka say they was say di na say u feel it Safia ete say intwie ne te say enya no na me bi say intwie ne te say pa kwasi intwie ne te say mame say me pese me kan kasa bo ahye oyemu ana say de wo se wo pese wo san ho no me die na nka me se bra for wano be san wo na so say wonte wo ase manu ekope ma se mi na me bi say kosia yi de ya no a ana o mama jimani so wa he studio ha de se mitimi yo se bodua o meti sane form a metimi abo na sa won pa aba me pa aba sese na hu asem ode ato me so no wo se ma hwiri ni fence wo akoni fi akobodua asem ketwa enya asem ketwa na ode to me so no na emantam onyiro so ni obi ani asem ka me nko ame ho me na meye enti die enti na esimi kwan se mi nsan ame ho die pa na esimi kwan se mi nsan ame ho me so me nko ho sa time na wo kana na be busumi ni ewe mo me nko ho enti mi esimi kwan se me di esan me ho ana yemfa de se asem no ntwanto so yemfa de se ntwanto so enya no na se mod Safia ewu be ye ode be me ya na nya na wo ba ye se no me no kura nti na ema me yesa no enti me nwene de beba se obewu because wa nwene se obegu mani mu ase ono wa nwene o on de ohun se ne kura na menti one me etwe ene onam na nka de enti ni bebrebe yi de enti ni bebrebe yi de benti se nya wo kura na me anka mahwiri wo fenso na metimi aba me de tata wo mprese se dai wo ka de yi ene ebi ni se me wo ebi ni asem ya wo de to mi su yi me ya odai Safia se mitimi hwiri wo na me baba ya me nya wo dai yen frɛ ni padu mu ha na yen kyerɛ sɛ mu enkyerɛ ne sɛ wanka abɛyɛ dɛ ɛwɔ me hɔ emre ne so a condemn ma emre ne so a condemn ma me nua no mo ma minim sɛ wate wɔ no mo me pa chopa mema mo ha adwini o enokre abrante ono ankasa kra wo bre ankasa wo wiase obae ana wo bre oni anwoto na wo frɛ ye hwɛ sese ma mienu okra no mienu nyina interview no aso wadwan kɔ na so mo interview na o mienu nyina interview no entina so wo so tie we de mama adwuma na de me tuma ma fu de bia sometimes wo kan ya no mo mfa mama odi akono achi de nsem bebre o na mum se wutimi ne baba ko ebo braya na boa hwe asem da we sesi ano ne kana ye den kakra sesi ano mo sesi mi ye hu de ye ne poti apart from say ye wie ni na no say just say sa atena so bi me ba cha ayi se mo fra ayi ma me mo fra akwasi ma me mi sal because I me hia no yeah was say sa atena so bi we say part 2 ba na bi I be do 3 kra na ye be wie ne kra because they say na sema mother no mother ni gina yeah oboni bia me dia na me nsan me ho oni pa akwasi awale de mint yeah to was here ho dem to was here pa yeah get the point mother on say on say mother na sem ne say mama ye be say kokoduru say Safia ada snap no ba ya akosua ne ba ye no o sign say nye wukurumpra ne mother ana because they say asem no mi hu meba mi hu no dia because you mother paso obodua kosua no kam so wayam no egugu yo meba ena ne snap nsu ne siwe ana ne abri ye de nka we no mu de nka ye nso da nya yi but ono say e ono ne lie obebodua say enyi ne mpra me nka sa o san fo say wo mahuri ni wo de mother dia to musa woni pa kwasi na wase mahuri ni wo la be pa kwasi de mother de so woni pa kwasi na sese wo no mo be bo so me nan mu ni ye ko no me bo ma na waka ta wona pese ye clear enti woni na wo enti so woni na wo de a ma mi nso eye pa kwasi mpra twa wo susu se woni na itwi ene mu nsem bi akwa akosi sebi o wo mu ma wo kan sebi o jina so ma me 1 minute
That's why hello Pakwasi. Yeah, madam. Pakwasi here wa hachina. Okay, adwuma me yes me kumi wie ntem nko ade a meba. Okay, so wutimi wie ntem na say what dey bibia be bata ho condition aba ho. Say wazim committee ka kala muzika ka sima koju obi adwuma na me ja hokwa yi nipa no bu ofu wo so ogini sika we so ogini sika. Ntene kwa say ofrem no na me ye adwuma atasoma so na. Adwuma na nya adwuma ketwa ma bre adwuma me so na ma wazim fe de ntema mbufu ye no. Nipa na me na adwuma le frewa no ko so ni TV a. Na wono me kwa ya ko ofia. Aho. Ada okoso ni TV dia na wo so. So me TV amena me da sui je ja me safia so to. So we are fanboy yo. Enti mani ko ho se na say ama ukra am se je ma wani age me boa. Fanboy a say obi nfa met na TV so nka me wa asem bone ka. Da bi so we obi anka ho asem bone. Do ye no. Amu di wo mema ye ho adanse ye wa ha. Da bi omu di mema ye ho adanse kura enye sa na ye no. Ma me no enye ne bone bia. Ma me nya I don't tell me because I me wa say na mo kan ma me hu se me wa say na me ka den so one maame no so one maame no ntokwa se mo na say one ni mienu Pakwasi asem no entokwa na aba na efiri wo se wo so na gina efiri sa safie wono de wonim se wono wo ho no wa free na chi akofa moda nti efiri wo enti entimi nyiwudi emfirim papa ati na yitimi ni di fima mati ba me ka se mo hwe ni yi na mo maame na koma nto ni ta afia no ade na oye no ebe ka mu nya safia de waka se edan hwidie ne ho anwa wa kirekyerem moda se obesan ne ho se ya ma na anye wa hakura wosif ma obesan ne ho se akwankogya no a wudi gya safia mo na ko ami ehunu se woni ne ntam ate no eno ho asem wo ho wo wie de na afi wa hye da a wo be moda ho ade ya gine nyina nti da be se nya kyena da be ikenu no aka no kwa no enu ye ne ya katakata ye ne ase afeza yo don tin ya kataka ye enfenu ye twi kwa penu enfenu no aka no ana me kwa nti wo sese a wotiri mu ne safia mo atwempe empra no mfie sei o me jeri se go 2.5 years na 3 years na 2.5 years asensa enti se ye hwe wonim da ben wo se wo se kura obi adwumam adwuma de eye o me da se pa da se o ka te adwuma de ye ana so o ka sa no di kan ka se ayi jama fuzika no no na bobo ho ka ayo no ana ma adwuma bebre wo ho a aye kasa no buta no o de buta se me ne tra me sika do do ayra wo dem ini me no anga me sika do do ayra Pakwasi wo de metena e ma fa wo 1 cedi da e function so na fa o aha ti ade ti na wo function wo kasa ye mo kire se me na me wi awusika ma fa wusika da sika ayra wo dem a wusika ayra dem e wo dem a edan wutimi edan a wutimi ja to ma boys obi atimi bewura mu bi no wo de be hye me ne de wo de hye me se me fa wusika ene de wo de be hye me wa mo da yi wusika na abebu me e ese me na me fa sika na no kasa me ko fa me fa sika na o me fa ni sika me jitumu wa boda me jitumu sasai e wo phone sa me fa Pakwasi sika be se wa ade wa tie e wo so sasai na me yi sika hwede wo kire mo hwede wo nka no kuro wo papa we kura hu hia Pakwasi me firi fo e wo hia sasai Pakwasi si ma fa ni sika bisa me se ma fa ni sika bisa no wa mama ni Pakwasi madam me ba cha da be na me hu e wa ha se wu ba no ehia me ma ti me ye adwuma na me ambo cha me bo mo den se e kwa dia smith baba asem no na hwa tietia na afa wo ba wa wunie benkum nie nifa nie na ye de ato de da yo de madam de tambe opa abono nso na wa ha kamani beje e ba tu ma ti me so ana opeke ko me bo mo den se me ne be ba why Matepa medase Pakwasi medase ka je se do kan onya na odifo ma me ne odi agba ma me ne bekunu ta bia de odifo ma me be odifo odi agba oda kura to achi because what dey do one wanu na be ma wawu se me kura ma odi ase ne wusi keka won nsem ti obi bebo odi a se ne wodi asem to wo na enimo me se wa no asem ti wo be wo de ba bet na hwe fa se baby se ne wusi kasa wo sum nyame se na nyame sum ni won ti ase me nkwa asole hello me kwa de wa asole wo twen na abehu wo de twen era
Paako se jame adoma o kira me pa cho no so me pese me hu wo ne me hia wo ne yenua no me na afa ye de to de da why wuri na chi ma na kuma hula ma me be bonu dua kumu nyina ti mesire mu amuni na chi ada na wo ase wo di mo da ho adanse se wo nim dua ba de wo kan paako se sa na wo pa kire o nipa num kasa na me hu ni po mo da me di nkumo me nim ase mo ka ami ni ho adanse da na da me ho ayanse me di mo da ho adanse se so wo di ni ho adanse wo dua ba ho sa na me pese me kire so adanse so be bonu dua se na ni abre se ma na gu na ni ma sa che me enya me kwa enya mia na nka wa bonu dua da evi se waka ni cake atu ogu first waka ni cake atu ogu second wasa na ko dawo pa kwasi cake no na ekita hwan na esi hen e de ka to twene ye kura me kwa waka atu ogu a tie me second wasa na ko dawo usegu enu ma so pa kwasi yi masem ya no me si cake no na ekita hwan na esi hen ye ka to twene ye cake ndi kura me waka tugu ya de make na esi madam baso na cake ni kita o kita me ana safia katugu ye otugu ibusa dance so bebre o aman for crack em say otugu ye enti pakwasi ya hwade o woni safia na tie ana wakwakwaji cake e dia free baby na wode aba se safia aka to atwene kura ama na asaya e wo se wo ana akwakwa moda mane ana me kwa bona man na ka mada wona wo ka mu tiri bomu o baby o kemara me yere me nyi sika no me ho me so be sika no me ho ana cake ni nebo cake ni 8 million o wa sika no me ho ana na cake na cake tantantuo pa musa mani yi pika ncho ne ba ono ne ba na yi ni yem poma no mani yi ka ne ba na ka na se ma me di ba bia ma me yo surprise na ne ba ni yi ni yem amena me ben ba bia cake ni wo na mu tu su ye fe pa kwasi echina nyame ya dom a ye behia wo enti ye be twan wo nyambo cha da me ye adwuma me sira ma nyambo a matemida sipi ende wa ba adwuma ende obo ade ase na ende ko no nso ye oku oku isu ede oku we de nyame ko ani o gonda mo ha wona ye adwum to de go to sa adwum man odo foforo de efe na wieye de ye hu akwasi ho eno no pa akwasi ye hu ono no odo foforo no oda na die nti dada ne de wan heda emfa nya hwe na ma me sa wo hwa ase bi mu pa moda uli duabo moda sister yi onimduabo na wakasa so onimduabo o experience wo ho obo modern pa how ara babo bia mo wo na say ma dia ya obi nka nkere wo hwa ho ebra producer friend no a wo ba ene wo boa ne ho fa ne kosua enti wo sada mbisa say yakra ya se beyiwa no ya eniema a wo de ba ye ofa ne kosua na so efa ne snap na me nima de kura maami wo ha kopim so oyiye no oyiyi gu table no so no ana me hu say ya say asem wo ho se esia na woni ho a de ebesi akire no enu bi na wo fa na wahwe na say elder wo so ka ni bre wo ka ni bre na tie ade bi a woni mi ye no wo da na bi ade a woni mi ye no o maami wo experience wo duabo ho ti wo ba no fa kosua no fa snap so de be sign ho enyo bia na dikos duabo sign ho gisa woni bo sa woni mu duabo a wontumi fa duabo nsan ho na se ho na wo ka wasem be free diaba enti moda ya ade o experience e wo ho enti sanka wan fa kosua ne snap na ama nanka ode na no de be ya nanka abeka se woni kasa na ho de nka mintimi nka so na sa ne ya da ye nyina so ye nyepe o na chesa wo se ebe ma ne kwan kura ha obebo dua de asan ne ho ade a wonim ye no eno na woda na di se wo pese enti hey no ma me hu se moda de dua body wo ya de na se okra pese okunu awo kwanu ya se bebre timi di kunu pepepe nanso de wayi na di wo hey ama mahu ohire me gidi se so obi de asam to so a enya snap ne kosua na obefa no ena kire se asem ode to so no o san wo na kwan ben so biem ma yenka no kure ade bi anipa nim ye no eno no oda na di adenti na ma me kasa asem wi producer friend no minim sana kosua no obi o hodada na se yeton eda snap no obi o hodada yeton wa no so ofai ena wo so wo na obi akra na nim se ye de kosua ne yi snap bodua o gisa wo experience wo dua bom eda bia o here ye dia kan won eda
Onimo, Onimia, and I would see a branch here no. Aya Pacosi. Aha. Was say, one Rama and Obakumo. A bit of fire now. Not just our branch and credit in sign you some man a idea. As a pass through, as a pass through. Now, I also didn't say, or Nivian, also, what did you baby? I and to us, I say, Munsrono, my hair, cram, one would tell you. A branch accuracy, and I you. No, so when we hear, dear. Oh, Mamma, tea, Mamma, come you be a crunch labrantier. Yo. Oh, a real so we see so. And the one say, to be paid our idea and a talk on whom to be out of the far. Oh, you are branching in Fiena before ya. Oh, moo air check house or here. Oh, not just a branch or party for papa. Papacy or party for papa. Oh, now, I had our confusion, any dear. Obi o hono mo na nfin hia ne nkwa ni mo but unse abrabone bibi etimima afia Mami for me enu e omu bet na mami for me so papa omu ne no bet na sister ya otu e metimi akwaso nsa na adwen wo oso wo adwen wo for na be ma oba betimi abetwi na free ne dem ne yedi na chibiem ye ni na chibiem sei na wo obi twi uma ne nka wakoma da mo a enti ntwie ne nti na omo ye do twi uma ne nka wakoma nti nko onti bientia obi edi sabe ne yiri fo achi obewu na be ma ne Ada won't say say we eka so na dwene nya adwuma dia onye yire ma sister obewu na boy ne ti sabe ne yiri fo achi ade se munu ni enti woni bientia ono so di ni kuru sabe ni kuru fo achi o me abrantie no na me wo asem kakra bi a me kan fa no on wode ne nkwa di agro abrantie ne anya careful yo anamo na abrantie ni tu no misuro ma no yo mami boy amane sana abrantie no ko ri hia no so ni fo to fo ma ai ta na mo da ka kire ai wo to fo ma no say the phone that dance o ma no ka so ko repair eno na okwa yie na wo freye ena mami freye a o ka je se phone kura na wo kasa so me na me toye ehona na de ne sate oh yeah mami di wie ene se o hire papa no kura wa semimu abrantie no ohia kasa kire ena ekwan ofa so keka ma no tribo mu no ene ne amaye no waye kokotako obai se okobọ kakura wa adwuma ma o netua eye safia yi eda nyame ya dom a ekina pa akwasi beba ai entem se kina de ye fa nse fridge mu na kina ye nunu ne yie woni na me ne de wo se nipa unanim dua kra no so wo twa ntoro a wotimi ho wo ka no kra so a wotimi ho na ye nyi bi mfa mfiri wo aha medase pi Bedo obi bi asese oje brema ye kohwe video no eba ye na asem wedie utie mu nsem a be ma ba ko bi wedie ye between because imam you know be ma ba ko abedina mfinfin ena oka weti boma na waka weti abom oka weti boma na waka we eti abom amasisi a na eduabo ene ho nsem a eba ne die to me ne die agimi nsem mother say ono omodua ye safia nso say wabodua enti sisi ano ye hia bema no e wa ha say no no nso aba be kan side of story because according to bema no osimpna twe e no ne safia e twe na ekoba ne sa e na sisi ano wenya new crash na wenya no nso no safia nso nye na adwen so bete ne ho ase ama new crash no nso ne na atena amaduabonia abem tinu sisi ano ese ye mabema no ebepie mu ewa ha sei na ono nso ne side of story nso odi abre ye sanse untimi enka mati emmum ma mienu ti momu sa so umpe we a ma we enti ne ho asese o sisi ade o mwetwem sisi amenya new crash amene ne yere echi street no so na untimi maduabo enambema sunti no emamienu eblom hunua ena ochese ena usei aba nti be ma ne de ye pese onu a eba ha no nansansa embe yi ne ho ano ye fa asem ntu ye ho fu ya ye konkofo kunu no ho no ana se we hu se we ni we twimp na we hu pan na still na opese otale do mo kan se o won wa le ye ena jenjen ye sremo youth no ye fa asem ntu ye ho fu esanse abaiwa we na adwe so oboni nnua ebeka no because one be ma na ye de abre enti no
yɛmfa asɛm yi entu yɛn hofo ha ɛna mede mu ebesi na meka osa ha egusu aye emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment nso eba comment section na ase edi ameje so ane keche mami esi NC yebesanso edin shemu ewa habio makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.